أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. na musidɓe julɓe ndaroɓe ɗo télévision meɗen Jama TV, haray men salmini on ko kala ka wonɗon. miɗen torano jam e kisiye miɗo seeditano on ala rewteɗo ko wona Allah subhanahu wa ta'ala nafa rewɗo o lorranmo rewali. hiɗen seedita oɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko tagirmo nde ko nelirimo diina gongaha. fiyo o feññin kaɗo diina gongaha e hoore diinaji ɗi andanɗa hoorema ko shirku e bidiya. liyuzhiru diina ala kullihi wala kariha al musrikin. haray miɗo insinana hoore an insinana on bone fittandu wonkiji meɗen. nde tawde noon oɗo neɗɗo premier gaño makko on ko wonki makko kin inna nafsa la ammaratum bisu'i. ko ɓuri hewde kon wonki kin nako ki nafata jommakki kon woni ko jamirta jommakki. haray on fof moɗon hiɗen torana hiɗen torano kilifaɓe Guinée e Sénégal, kilifaɓe diina, kilifaɓe aada, en fof maɓe hiɗen toraniɓe jamɓe kisiye. hiɗen tori mawɓe men ɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala accuɓe yeeso meɗen ha wasite woni hara luttay. sabu ɓe wi'i yo Allah lanɗon dandu en paykun e ɓaawo mawɗo. hiɗen torani Guinée e Sénégal jamɓe kisiye yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓantu fi meɗen okkora e lamɓe ɓe andanɗa hoore ma yurmeteɓe population muɗum, nafayɓe en, nafa ɓiɓɓe leydi ndi, waɗana en jamɓe kisiye Guinée e Sénégal. en fof meɗen firtana en arsike hiɗen iro musidɓe ɓen fof. nam bada auzu billahi min asheytani rajim bismillahi rahmani rahim. hiɗen andi wiwɗen Allah subhanahu wa ta'ala wi oɗo alijanna makko mo andanɗa hoore maɗa. an a neɗɗo goto pette valeur ko joneteɗa e alijanna kon yawmal qiyama hino fota ilandema kange fuɗata toon naɓi kange mutiroyta toon. a neɗɗo goto pette si tawi woni a okkoyama alijanna, oɗoyama alijanna, a tawa yanji alijanna ko okkaɗa kon hino fota kange mutoyta toon e kange fuɗoyta toon e ka mutoyta toon yanji. ko hombo andino ɗum ɗo fotata yajude. hombo andino ɗum ɗo fotata yajude, ko hombo andi nafoore ko woni e ɗum ɗo kon. nde tawde Allah subhanahu wa ta'ala wi ko woni nder alijanna kon koko nowru meeɗa nanude siga muɗum, yitere meeɗa yude siga muɗum, miijo meeɗa meejade siga muɗum. nde tawde alijanna nawnetake, maayetake, golle ala ton, dogugol fi dépense ala ton, a nawyata, a nawnata. hay toilette hara ko wiyete toilette ko so goɗɗo woni alijanna hay ɗum a yata. ko wodanma alijanna ko neminagol jonneɗa hurul ayn. tawata hara hurul ayni sa jonnama ɗo hurul ayni ɓe temedere tawara si tawi woni a yiidi e oɗo hurul aynijo mbelendi ko heɓata e on ɗon kon sa yiide yewɗa kadi ata na on suwa ɗon kadi heɓata. ɗum ɗo fof ko dokkal alijanna e goɗɗigoy nemaji alijanna ɗi wawata lanude. wala ujunu sami atti wala katara qalbi basarin. ko ɓernde meeɗa mejjata siga muɗum, nowru meeɗa mejjade nande siga muɗum. ayi Allah subhanahu wa ta'ala wi non on alijanna ɗon a neɗɗo goto petti yanji muɗum sa okkama a tawi no fotata kange mutoyta toon e kan hirnoyta ɗon e kange fuɗoyta toon. faami ɗum ɗo e seedi ko goɗɗo mantarta ɗo sato hon inna kañum heeɓi.
ay bon ko ɗum waɗi goɗɗo kala ko heɓuɗa ɗo kala ko heɓuɗa si tawi woni a faɗi nde ɗo moƴƴere Allah subhanahu wa ta'ala keɓal mal ngal yadale imanu billah nafatama haray ko ha seeɗa ko waɗi koko lannata ay bon en jiiɗo hande woɓɓe dariɗo yeeso men yeno daro yeeso men o tawata hara hande hay coggu sukkara koyeɓe toro goɗɗo ɓena sa yuno ñande goo hari on andi ko musata ɗum ay sa yuno ñande goo hari ko toroto ɗo hari o ko mo wallata woodi ayi bon o a ɗaɓɓiɗo ha paami walla amma a yi acci ɗo jawdi ndin ko ɗinɗi ko goo a yahi a acci jawdi ndin walla jawdi ndin yahi accima ɗum ɗo noon fof si tawi woni yadale imanu billahi haray hino haray ko perdi wona auzu billahi joni noon on alijanna mo Allah subhanahu wa ta'ala wi'i o okkay ɓe on jiyaɗo makko wonɗa hoorema sahara neɗɗo goto ko okkete ko no fota e aduna on foppu yaajude aduna a neɗɗo goto a heɓa ko fottata wa aduna fof yaajude o wi ko hombo noon woni on okkata on alijanna ko ɓen ɓe andanɗa hoore maɗa sanga satti ɓe itta jawdi maɓɓe ndin ɓe waɗa fi sabilillahi ɗum de so di no ɓe haɓay hino satti on tigi joguito ko mari kon nani ay haysi satta dow haysi satta jooma goɗɗum en accutugol ko maɓɓe kon dépense miskinaɓe Allah ɓen wallito tampuɓe ɓen ko probléme maɓɓe haysi tawi woni satta na noon fi si satti Allah subhanahu wa ta'ala en ko ɓeɗo noon ƴettuɓe jawle mum ɗen dépense sanga satti ko ɓen o marani on alijanna ay e sanga lorra wonen nawnaji koye tata sega ɗin piji sanga satti hewti ittu hay witere ɓe itta jawle maɓɓe ɗon ɓe dépense ɓe wallito wal kasiminal kaysi e ɓen moɗoɓe tikkere waɗeteɓe ko satti tooñe piye yenne waɗe pigiɗen jenas e muññora fi Allah ay wal afina anin nasi ay ɓen yaafoto ɓe yimɓe ɓen e ɓen kadi ɓe andanda hoorema so tawi woni hara ɓe waɗi bone ɓe waɗi bakkatuji ɓe insinanto Allah subhanahu wa ta'ala ɗo nde Allah subhanahu wa ta'ala tikkante ɓe an yasahata alayhin ɗo nde Allah subhanahu wa ta'ala tikkante ɓe bon sa waɗi bone tuuba ruttoɗa hande Allah tikkante o wi ko ɓe wonata jan saabu ɗen andi Allah subhanahu wa ta'ala o wi o yiɗa jilɗo mo tikkata kono kadi mo yiɗi tikkowo mo ittitata ay neɗɗo si a andi a bonni a waɗi erreur ko ya tuubu ruttoɗa e Allah subhanahu wa ta'ala ay ɗum hino wela Allah subhanahu wa ta'ala bon ay ɓe insinano bakkatuji maɓɓe ɓawde ɓe insinani bakkatuji maɓɓe ɗin kadi noon haɗa ɓe deppitaki hoore bakkatuji ɗin waɗa bakkatu hande insinanoɗa jama kadi ruttoɗa hen bakkatu ɗon waɗa bakkatu insinanoɗa ruttoɗa hen bakkatu ɗon wona noon kadi bakkatuji ɗon ɗa tubande Allah subhanahu wa ta'ala ko ya rento e majji ay par ce que neɗɗo on ko il faut que o rento bon ko ɗum waɗinta goɗɗo bakkatu ko erreur si erreur ari noon a waɗi bakkatu ko ya andu ene ɗum ɗo mi waɗi erreur insinanoɗa ka Allah subhanahu wa ta'ala ayi hara andal ɗum ɗo ko bakkatu jompa waɗa bakkatu on ay ko ɓen ɗon Allah subhanahu wa ta'ala inni ay ulaka ɓeɗo jasa'uhum joddi andi makfiratun ko yafuya mi rabbin kajje maɓɓe wa jannatin e aljanna tajira no yela min tahati a sengole jana jeɗa alan haɗu canɗi khalidina fiya ko ɓe luttinteɓe ka aljanna wa ni'ma azrul amalina moƴƴi joddi moƴƴinɓe golle ɓen ayi andi ko ɗo ko ɗum waɗi neɗɗo on ko ɗum waɗi so Allah subhanahu wa ta'ala wi piji ɗin 9 kala e nangue ɗo piji ɗin 9 a wawata moƴƴinde golle a jangganaɗe si otowal darike ɗo joni fokkitama ɗo voyage passage ari ƴawi ha heewi a meeɗa doginde oto a meeɗa yiltude caabi otowal a wawi nadde ɗon doginal ngal nawa ɓen hewtinaɓe kaɓe hewtinoytaɓe ton si piiji matériel suudu fof addama ɗo ɓenni ɓe sokoli ɗo darnugol suudu a meeɗa wonde maçon a darnay ndu la awa diina kan kadi a wawata moƴƴinde diina kan a janggali a wawata juulude julde ma nde régula nde wona normal nde wona julde ɗaɓɓaneren a janga anduɗa sarti julde farila julde mustahabbaji julde korka kam waka zalika zakka waka zalika piiji ɗin 9 nde tawde noon fiyake neɗɗo on foppo kala nangue ɗo o wawata yawde marsa tawata harana e hoore l'islam hara to waali e togale l'islamu ɗen c'est impossible wawata wonde joni noon si a janga ko honno golle maɗen wawata moƴƴirde Allah subhanahu wa ta'ala ni ni'ma azrul amalina moƴƴi joddi moƴƴinɓe golle ɓen kono wawata moƴƴinirde golle a andanade la ko ɗum waɗi la sakka bil ilmi ala kulli halin ko ma janggen siko yo marso ko ma janggen ay al ilmul qablal qawli wal amali
ko golle ko gandal ngal adi golle ɗen e wowlugol ngol e gollugol ngol ayi ko ɗum waɗi wallahi si a dartiɗo e deɓe ɗen fof si suumaye hewtiɗo joni a yi woɓɓe go neta noon Allah subhanahu wa ta'ala wi mana korka ma kan kon ngo wi kala mo korka muɗum haɗali ɗum fenande e wowlugol fenande e gollitirgol fenande Allah subhanahu wa ta'ala mi haccitaka e ko on tigi ñalliri e goɗɗi go pasque yiɗayna ɗo joni hiɗa hoori an haran hiɗa konti korka ma kan ko fi tun a yarali ndiyan walla a ñamali la ko ɗum ɓuri fanɗude e korka kan ayi pasque Allah subhanahu wa ta'ala koye tere ɗen fopp ko yo hooru si tawni noon a janga a sariya korka anda ko ɗum ko honum woni luwa korka ko honnum korka kan woni ko imposé si a jangana ɗum wallahi sa moytake hen Allah subhanahu wa ta'ala wona ɗo balɗe 30 sikka hara ko a neɗɗo ñallirɗo ara ene hulɓini wona auzubillahi bon julde nden waka zalika bimbe kikida waɗa ɗo subbuy rubbuy taw ko sport wonɗa wadde par ce que a andata stratégie ko woni e julde ayi ko ɗum waɗa so ni a ari fu ni kabula an tabudu ni a jangay taw si wawa gollude golle diina kam ayi bon ino hawni ayi ko ɗum waɗi so inni ya ayyuhallazina hey ko onon amanu gonɗinɓe in tuti ullazina si tawoni on ɗoftike ɓen kafaru yedduɓe yaruddukum ɓe ruttay on ala aqabikum e hoore teppe moɗon fatan qalibu ruttoɗon khasiruna hara ko on perduɓe andite neɗɗo waɗi nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wi ɓiɗɗo kala o heɓete e hoore diina l'islam ko nene makko walla bab makko waɗata mo alyahudajo walla annasara ayi ko waɗi si a heeɓi ɓiɗɗo si tawi woni a andinali mo diina seytane kañum andinaymo aduna andinaymo fedde mum nden ayi ko par ce que seytane kañum nde neɗɗo on wi ciki ka aduna ɗo haray kanko mari sokola e makko ilande ma daññande seytane kañum ne mari sokola e makko ila ka wi'uno e o fewtuduno Allah subhanahu wa ta'ala o wi ɓiɓɓe adama ɓe wonɗa saabu mi yaltina e muɗum ka aljanna ɓen mi sakkoto ɓe nano e hirnangue ayi fiwotaɓe heeɓa moƴƴere nde bon joni noon ɓiɗɗo ma on ilande ma ko wi cippu ka aduna ɗo si a ƴettali responsabilité nde o andara seytane ko gaño makko o jogito seytane gaño ya andu seytane kañum kipay mo joni ayi bon ko ɗum waɗi so Allah subhanahu wa ta'ala ni qu anfusakum wa ahlikum nara dande hoore mon dandum ɓe guura mon nden yiite ko fokki enen parent ɓe ɓen darame ɗen responsabilité nde ɗo ɓe guure anden priorité ɓiɗɗo ma on taw ko noon priorité premier poste ko hon andingol mo Allah subhanahu wa ta'ala andinamo nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ay ɗum ko farilla e hoore kala e babajo e hoore ɓiɗɗo ay andingol mo diina kan andinamo anda andinamo nelaɗo Allah ɗum ko farilla e hoore ɓiɗɗo on e hoore babajo on ay ko waɗi si a waɗali ɗum an babajo on nafoytama par ce que sa rewi Allah ɗo ha honde tuma de a wawata natoyde aljanna acca ɓiɓɓe maɓe en tant que andinaɓe l'islam si a andiniɓe noon ko waɗi ɓiɗɗon kadi no wodi ha kaw farli babajo on ɗon si a nayi ɓiɗɗo ma ha a andinimo l'islam ha o heeɓi 15 ans 20 ans 30 ans tawi a andinimo diina hande kadi ɗon naɓi yeeso si o jokkali diina farlakima par ce que a andinimo a hollimo lawol ngol so salike jokkude hande kadi an farlike ma hande kadi an farlakima mais ilandema ɓiɗɗo ko heɓa 7 ans 10 ans 15 ans ha 20 ans a meeɗa andinde ɓiɗɗo ma ko wiyete l'islam et pour piji ɗin 9 ɗa wakkilanade mo andinali mo diina l'islam a janfike hoorema a janfike ɓiɗɗo ay ko ɗum waɗi so ni si on ɗoftike ɓe heeferaɓe ɓe rutte on e hoore ɓabbe moɗon wonto yimɓe perduɓe ndaare noon enen hande ko ɓe heeferaɓe ƴettuɗen waɗuɗen yiɓɓe bon ko ɓe waɗuɗen yiɓɓe ndarno ko Allah subhanahu wa ta'ala inni an neɗɗo julɗo dagantakoma nde joggetoɗa heefera e ɓen gomɓinɓe ko woori ko heeferaɓe jatigi ko woori gonɗi e ɓen ayi si a ƴetti Allah subhanahu wa ta'ala inni si a ƴetti kefero a waɗi on jatigi a waɗi on giɗo a acci ɗen gonniɓe o wi haray a laataki ka Allah hay hunde falaysa minallahi shay'an haray ko a zéro ka Allah bon joni noon enen ndaaren noon hannde ko ɗum waɗi so inni e balillahu mawlakum hey
ko Allah subhanahu wa taala woni giɗo mon, ko Allah woni heftuɗo fi moɗon. Ta ndaaru fi giɗo ko keferayi gi meeɗa sujjande o wolata inde Allah himo mari jawdi ƴetta ɗum hikkinira, ƴetta ɗum mana hono sotti ƴettugol mana aduna mum on wattitara lakara mum on. ɓay ko ɓuri hewde konko noon. ɓay ɓe heferaɓe wallahi si a jokkiɓe nde ɓe ƴetta ɓe waɗama giɗo o faami a taway haray ɓe yaltinte l'islam. a walline comportement l'islam on fes. ay ko ɗum waɗi yo Allah subahanahu wa taala wallu en. sa daari ɗo hannde e julɓe hewɓe immiɓe ɗo yeyi ɗe leyɗe janande sinamo Allah subahanahu wa taala walli ko goto pet. ay no ɓuri hewɓe hannde tawata ren ka won ton hino jogiti dina muɗum kan. ay par ce que ko ɓuri hewde kon hefaraɓe sa huwodira e maɓɓe ko a accita comportement l'islam fes. ay ɗum noon immotoɗo tawata ko julɓe immoɗo yawi yeey toon cikki tawata heɓe waɗi préfi ɗum ɗon ƴettugol dina muɗum kan waldinaɗa fi gonguel. ay o wi he balillahu mawlakum ko Allah woni giɗo moɗon. wa huwa khairu nasirina ko Allah woni wallowo. oɗa ko mari jawdi o ko mari jawdi ɓaytu wona o julɗo haqqan. an tanki a julɗo goy hiɗa wawi gollude makko julɗo e kefere no wawi gollude sari l'islamu raɗaki ɗum ɗon. mais kono noon na e hoore ya sanku dina ma kan ɗum ɗon l'islamu d' accord an haalima ɗum ɗon d' accord julle kefere no wawi gollude ɗum ala probléme hay fus fami kono noon na e hoore ya sanku dina ma kan. si tawi wini ko ɗum ko ya akkude dina ma kan si o walle ya andu haray ko Allah woni giɗo ma, ko Allah woni ballowo. no Allah subahanahu wa taala wallirimo noon hino wawma waldire noon kadi an julɗo. ay o wi ay wa huwa khairu nasirina ko Allah subahanahu wa taala woni ballowo. o wi sa nulqi meɗen saati bugade fi qulubil lazina e ɓerɗe ɓen kafaru heferaɓe ar ru'u bakkulol. ay ɓe yimɓe heferaɓe Allah subahanahu wa taala yi meɗen saati bugade ɓerɗe maɓɓe ɗen kulol sabu on noon bima asraku billahi e konko ɓene sirkande Allah ma lam yunazzilu bihi sultana e hoore ko Allah subhanahu wa taala cippiranali ɓe dalil. ay bon weddugol Allah subhanahu wa taala akkita haɗaɗi Allah subhanahu wa taala wona e jumpugol keeri sariya Allah ɗin. Allah subhanahu wa taala eɓen bugoto e ɓerde maɓɓe ɗen kulol wa ma awahum hara werde maɓɓe nden annaru ko yiite. allahu akbar ɗum ɗo hino hulɓini hara werde maɓɓe nden ka yiite. wa bi'isa boni masuwa zalimina werde ɓey toñuɓe. an a julɗo haqqan heɓade konngol la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah sallam rasulullah immoɗa ɗo Allah ma hokkama yaaɗo nawtoyaɗo e leyɗe jananɗe ƴetta dina ma kan wallina to jokka weeli foti fi dina hakkitandema ala. Allah subahanahu wa taala inni bi'sa maswa zalimina boni ɓe yimɓe werde ɓe yimɓe toñuɓe. ay to ƴetti fiyake mon on jonnon ɓe heferaɓe Allah subahanahu wa taala ɓe yiɗata on hay e batte ɓe yelanta ko on sina bone. ko on ɗum ɓuri bonde a julɗo haqqa mondanɗa hoore ma tawa sara goɗɗo walla ma ha yaltinama e dina l'islam. Allah subahanahu wa taala neɗɗo man yabtaghi khayra al islam dinan falan yuqbala bala minhu. kala ko goɗɗo ɗaɓɓi ka hoore nanga ɗo so mara l'islam Allah subahanahu wa taala yi ko neɗɗo perduɗo. tata noon hara fi an gongel aduna hino jaramma sankugol dina maɗa kan. bon si andari noon en fewtina du kadi wona ɓe yimɓe ineteɓe yawɓe leyɗe jananɗe wonduɓe alyahuda e annasara. kono enen hoore meɗen hannde afrique ka wonɗen ɗo si en daari comportement meɗen kan tawi en lanni sankude dina meɗen kan fes en jogitaki comportement julɗo on no haniri noon. en ƴetti fiyaki men fof en waɗi fiyaki alyahuda e annasara comportement alyahuda e annasara en tant que a julɗo hayrana lahu perdi wodani oɗo ala benna change. neɗɗo en tant que a julɗo a jogoto comportement julɗo ko ɗum woni en e heɓude par ce que ɓaytu en ala janngude l'islam ko ɗum waɗi suuma e ara tawa en anda hay honno horirte fiyaki men dina men en anda hay no gollirte ko on to noon andirta ɗum ko si tawi woni piiji ɗin hewtike si wona e suuma e fewndike ɗo ma goɗɗi go e goɗɗi goo a yii no yimɓe ɓen comportani nen e l'islam o
a yii no l'islam on wi yewtiri ñaawoje ɗen noon no julɗo haani a comportorde noon a yii no ɓe comportori noon wallahi a annda e ɓeeɗo ɓe maƴa tumoni ɓe cikko ɓe annda ko noon sare wi e muɗum ayi oyni wala qad sadaqakumullahu wallahi allah subhanahu wa taala gongini wa'adahu fodore makko nden allah subhanahu wa taala gonginani on fodore makko nden si o fodi o lundotako kala golluɗo ko moƴƴi muhu daran o tawoyay ɗon ñande o tawoyay ɗon yeeso allah ay o tawoyay hino présenta wallina ɗon siko ko boni kadi a tawoyay hinon ɗon hiɗen andi ɓeyni ñande janngo malaikaɓe ɓen on andi ko ɗum neɗɗo so tawni neɗɗo on a maayi on andi ɓeyni ala o bembi o ala wo ñallal sina haray mo kala malaikaɓe leɗoni jokki mum hino windude dossier joni tigui ɗen golle maɗen ɓen ɗon ɓe winday ko ñalloɗa gollude kon fop faami ɓe yaa ɓe déposoya ɗum ɗon hara hino waali ɗon bon hiɗon andi ko allah subahanahu wa taala wonton ko ɗo ni la yakfa minhu sayan allah subhanahu wa taala ka woni sengo dow arsi makko on ɗon faami caméra surveillant makko on hino reeni aduna allah on fof humpinamo hay fusi faami e hoore ɗum kadi malayka hino aynuma hino windude golleji maɗi faami bon joni noon ɗin golleji ma ko malayka ɓe windi ɗon koye ɓeni yaljamu ta'iruhu neɗɗo kala o immude tara talkuru golle ma nden hino ka dande ma ɗo hino waɗa ɗon hino winda ɗon ha moƴƴa a faami sa immintinama ɓe firtanama talkuru ma ɗum ɓe wiya janggo ko an jangganta hoorema ayi ko an janggantarama ɓeyna ɗon talkuru golle ma nden ayi firte bon ko nde ñande ɓeni neɗɗo on o daroyto eyi ko ɗum wadde fadde ɓeyni neɗɗo o daroyto nde ñande o firta talkuru golle makko ɗum o daraw tawa peut être ɗum ɗo wona jang woni toon o daro o salo janggude ɓeyne o janggo o salo janggude ko ɗum ɓeyno neɗɗo nde ñande hunduko kon fermé ha wawa tine nden ɗo faami eyi on say noon tere makko ɗen wowline ɓenna junngo wowlu tere ɗen ɗi fopp majje kun kala wowla golle mum ɗen ha neɗɗo o wiya o ŋalɗa o wiya ene tere ko hoɗnu séri tane ɗon e hoore am fende komi ƴettayno ɗe koyeɗa mi yaha mi waɗa yahunde kaari on say ko aduna on wowlatano ngo junngo an somi yayno wujjugol on wowlatano ɗum ɗo e ɗum ɗo somi yayno waɗugol ɗum ɗo on wowlatano hande ko fi honno wowlan ɗon ayi tere ɗen ina antag an allahu antaga kulla sayin menen kadi wona menen wowlini men wowlinɗo kala hunde nden on ayi par ce que eɗen andi banu adama ko yoru ɗum hoore ko ashaqa-layni ayi par ce que neɗɗo on hino wawa yaltanade talkuro golle makko ɗum ɓeyna yo janggo a faami o jangga ko o faala kon o fena dargal e mawnude dargal e hulɓinade neɗɗo on hino wawi daroyade yeeso allah subahana wa taala ɓeyna ko an waɗi ɗum ɗo neɗɗo on dargo wiye wona min waɗi ayi ko ɗum waɗi so allah subahana wa taala wi ko si tere ɗen wowlinoyte ñande janggo surtout si tawni neɗɗo on andi pellet ɗe golle makko ɗo na golle fewɗe kaka jahannama woni ko fokkiti wallahi so wiyama o janggoy ɗon golle makko ɗen o janggoytade ayi ma so landema kanko waɗi ɗum ɗo o wiyay wona min waɗi joni noon koyngal imminogal waɗi bone on ngol waɗa farjo imminoɗo waɗi bone on o wolana hoore makko ami hunduko ño'uno ko kon hunduko ño'uno ko kon kansi kon seediti fenade kon ko immo ko wolana hoore makko ayi wakazalika tere heddiɗe ɗen fop bon tifa ase neɗɗo on ko yoru ɗum hoore ayi ko ɗum waɗi sallah subahana ni nokku go himo haawi o ni neɗɗo on ñande tawi kala ko golluɗa ko boni nden ñande hino présenta yeeso ma kala gollal ngal golluɗa tawi kadi hino moƴƴi tawi hino présenta yeeso ma o wiye nden ñande haray ko honno ayi la yawaddu bayna allazi wa bayna amalu bayna al masriqi wal maghribi ko nden ñande neɗɗo on o daroyto so tawni hara golle makko ɗen ko golle bonɗe o wiya allah o ina woɗɗodiran min ɗe golle an wona woɗɗodirɗa hakkude funnangue e hirnangue ayi ata wata wonde ayi ko ɗum waɗi sabu allah subahana wa taala o wi'i wala qad sadaqakumullahu allah subhanahu wa ta'ala gongini wa'adahu fodore makko nden ayi o yiltiti ɗo o wi isita hussunahum andite tumande huɓuɗon ɓe bi isnihi e duŋaye makko kanko allah subhanahu wa taala ɗo ko hakkude nelaɗo e heferaɓe ɓen ayi hatta isa fasiltum ha sertuɗon ayi watana za'atum ayi poɗodirɗon fil amuri e fiyake on
wa asaytum yedduɗon min ba'adi ma arakum ɓa on yi'i ma tuhibbuna konko yiɗuɗon. On andi nelaɗo ɓe yawno jihadi goo julɓe hewɓe warano ɗon ko hon tayle nelaɗo en tawi ɓe gañiki jihadi ndi ko sabu erreur goto pet waɗi ha heferaɓe ɓen fooli ɓe gañitiɓe ko wiyete ko pulla fu tawete ko wohiɗa liɓa goɗɗo ha gano yilto o ɗeɗɗe ko ɗum heeɓi ɓe peut-être tawi ɓe gañiki jihadi ndin ha ɓe paari kono sabu erreur hun gotum petti kumɓe yeddi nelaɗo e nder jihadi ndin ton heferaɓe ɓen wolbiti e hoore mabɓe fooli ɓe julɓe hewɓe wara. ayi joni ɓe ari ko aynde ayi heferaɓe ɓen hino ko aynde jule ɓen ko ton woni e cippade tawayaɓe ton bon ga hino waɗi fon hino waɗi laawol nelaɗo darni ɗon woɓɓe goo défense inni dare ɗo nelaɗo maki on yi menen ɓe wonɓe ka ayne to si menen heferaɓe ɓen si ɓe wari men ton ga heddike gooto onon ɗo woto on iwɗo dey on nani ɓen ɗon ɓe wi hi bon nelaɗo e jule ɓen cippoyi tawa ɓe ka heferaɓe ɓen ka ayne ɓe ukkodiri nelaɗo en gañiɓe heferaɓe ɓen dogi ɓe liɓi piiji maɓɓe ɗin ɗon andi noon fewde jihadi heferaɓe ɓen jule ɓen si ɓe nangguino heferaɓe ɓen ko alaji maɓɓe ɗin ko matériel ji ko ɗum wonno jawle ɗen on say atani waɓɓe ko hino jogui wona kafaje ko ɗum wonno ko mana armuji guerre ko ɗum wonno jawdi ndin on say bon wona dolokaje janɗi bon haɓirɗe wona kaskiji ko waytata siga ɗin piiji e alaji e goɗɗi e pucci ko ɗum wonno jawle ɗen on say nelaɗo e mbayɓe cippoyke ɓe haɓi ton heferaɓe ɓen doggi liɓi piiji maɓɓe ɗin jeli ɓen woni e hoccugol ɗi mooɓa on andi no jihadi si yahanoma si a haɓidi e kefero a wawimo si a taƴi dande makko armu makko on an warɗo mo on haray ko an jeeyi armu on ay ko an jeeyi armu on joni noon ɓeɓe nelaɗo darnuno ga inni o yi menen ɓe wonɓe ko ayde to haysi tawi woni men warama to ga heddike gooto onon ɗo woto on iwɗo dey bon ɓay noon ɓen julɓe ɗon ɓe haynike nelaɗo en gañike heferaɓe ɓen to heferaɓe ɓen dogui liɓi piiji ma eɗin ɓe wi ay nelaɗo e ɓe to ɓe heeɓi piiji enen kadi mayn dogen hoccen piiji goo taɓe heeɓu piiji ɗin ɓe ɗala en ay ɓe yimmi ka nelaɗo accunoɓe ga ɓe yahi ɓe tawteɓe ton no wonno ton goɗɗo lamɗo heferaji ɓurnoɗo marɗo doole ɓay ɓe dogoyi ɓay ɓe ga wi ka ɓe waɗanno défense ɗon o haynike ɓe cippoke ɗon o ari ɗon o rewti ka ɓen darnano ɗon o cippi o tawoyɓe yaka ayde neɗɗo jogunoɗo doole heferajo joguinoɗo doole o cippi o betti ɓe kaɓe woni hokkude pikiɗon ɗon hande kadi o betti ɓe ɗon julɓe ɗuɗi ɓe wara ɗon ayi tawi ko sabu honɗum waɗi ɗum ko sabu koɓe yeddi mako nelaɗo on kon par ce que si ɓe sottano ka nelaɗo woni haɓɓiɓe ɗon o lanɗo heferaɓe turɗoynoɗo ari ɗon o tawayno ɓe ɗon o tawayno ɓe habbimo ɗon so hoytino ɗon balade mo hewtoya nun ka nelaɗo en woni to o tawayno kanko ɓe ga ɓe gerdino taw ayi kono ko ɗon ka ɓen ɗon darnano défense ɗon ɓawi ɗon ko ɗon o rewti o yahi o betteɓe ko ɓayno hokkude piiji ɗin to après ɓe wari ɗon julɓe hewɓe ayi ko ɗum Allah subhanahu wa taala woni andintiriɓe ɗo o wii isita hussunahum tumande moɓuno ɗon ɓe heferaɓe gañi ɗon ɓe fes bi ijinihi e dugaye makko kanko Allah ayi ko ɗum waɗi si a daari golle ko yeta ko wona ɗuɗugol golle ɗen woni goɗɗum ko waɗede baraji on waɗede barki on wona ɗuɗugol jawdi woni goɗɗum ko tawde jawdi nden hino waɗa barki ayi diina ko yeta ko wona kaarino hunji defte heewɗe wona kaarino jangi ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo ko si tawi woni hara golle maɗen hino yaadi e golle nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ɗen ko ɗum ɗon tun nafatama ayi koko waɗa barki kon ɗaɓɓa wona ɗuɗugol ngol ayi ko ɗum waɗi hino woodi ni julɓe seeɗaɓe ni ɓe fowruya heferaɓe hewɓe ayi ko ɗum waɗi fewni ɗo isita hussunahum tumande huuɓuno ɗon ɓe bi isinihi e dugaye Allah hatta isa fasiltum ha sertuɗon wa tanaza'atum poɗodirɗon fil amri e fiyake on wa asaytum yedduɗon min ba'di ma arakum ɓay on yii ma tuhibbuna konko yiɗuɗon jawle ɗen heferaɓe dogi acci jawle mon ɗen acci jawle mun ɗen ɓe to jureɓe gen nelaɗo no hoccude onon kadi ɓe nelaɗo darno ga ini o taw yawɓen doguɗon yawɗon accuɗon ka nelaɗo darnon ɗon doguɗon yawɗon hoccu ɗaɓɓoygol jawle ɗen heferaɓe rewti ɗon ɓe ari ɓe betti on ɓe taƴi dade mon on fopp moɗon ko waɗi fadde si ɗum ɗon heeɓi on ko saabu ko yedduɗon ma ko nelaɗo on kon
fi honnum min kunno e moɗon man yuridu dunya ɓen yiiɗuɓe aduna wa min kunno e moɗon man yuridul akhira ɓen faalaɓe lakara ɓay heferaɓe liiɓi jawle mum ɗen dogi ɓe inni min hoccen jawle ɗen woɓɓe goy no woɓɓe goy inni hiɗon andi nelaɗo mako no wota en iwɗo ɓe ni a yalɓe hoccude jawle ɗen to enen kadi en yiyata wota ɓe ɗalu en ay ɓe ni ɓe yahi heferaɓe rewto ɗon murti wari ɓe fi honnu hino e moɗon faalaɓe aduna no e moɗon faalaɓe lakara ay kono on Allah subhanahu wa ta'ala wi honnum o inni wa min kunno e moɗon man yuridu dunya ɓen faalaɓe aduna wa min kunno e moɗon man yuridul akhirati ɓen faalaɓe lakara summa sarafakun anhun on say Allah subhanahu wa ta'ala wonciton e ɓen itton e maɓɓe ayi ko ɗum waɗi si tawi woni yimɓe no huwondirde hino ton ɓandanɗa hoorema wonɓe e janfade bon eɓe ala e janfade e yaata hiɗen huwondirde e an hiɗa formi laaɓal hakkundeji meɗen min ko janfami formi huwondiral men ngal yaata ayi par ce que a moƴƴinay ha gaynami bonna on andi noon ɗum hino woodi ha hande hiɗon andi hay fewde nelaɗo ɗum hino wooduno woɓɓe go ɓarano ɓeyno nelaɗo ko enen wondi ɓe jooɗo ɗon ɓe heɗito ko nelaɗo wowtata kon si nelaɗo gayniɓe immoɓe yaaɓe tawtoya to ɓe tawya ayɓe nelaɗo ɓe nayi nelaɗo de hande ko ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo wowli hande ɗum hino woodi e meɗen hande ɗum hino woodi ka présidentiel hino woodi ko opposition hino woodi e majorité ji ɗin hino woodi e séréji ɗin hino woodi e huwodireji ɗin conférence ji ɗin ɗi 9 hande ala ka ɗum ala ay ka groupe aji ɗum no woodi ton en pagay no woodi ɗo hande arta ɓe ina hande ko enen ko tonkata sakutude yewtere ko yewtuɗo noon ko ɓe immade ɗon e hande ko ɗum ɗo e ɗum ɗo ñalli hara noon kon fof hawte groupe goto kono woni huwodiral gotal ay bon ɗum ɗo fof heno hawni ayi ko ɗum waɗi so ini e ɓeɗo noon ɓay tan tawi hari kamɓe ko aduna ɓe faala ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala woni sabu daaɗe maɓɓe taƴa fiye ɓe sorto e moɗon Allah subhanahu wa ta'ala laɓɓina ɓe moɗon fes itta ɓe moɗon par ce que ɓeɗo si ɓe woni hakkude moɗon ɓe bonnay majorité moɗon o ayi o inni li yabbutiliyakum fiyo o jarribo on ay fiyo jarribo on ɗum ay kono Allah subhanahu wa ta'ala wi on o wi wala gadi afa ankum Allah subhanahu wa ta'ala yaafike on arnoɓe ka jihadi tawi ko fi heɓugol jawle ko fi aduna woni ko addiɓe sabuna woɓɓe go kadi ara no jihadi ndin tawa hara ko ɗum addiɓe ka jihadi wona haɓirgol fi diina fi Allah ko addiɓe ko haɓugol fi heɓugol jawdi ndin fi heɓugol aduna on surtout si ɓe tañini ko ndi jihadi ɗo si ɓe yahi nelaɗo fooloyay fami ɓe ara ɓe haɓira fi jawle ɗen fi heɓugol jawle ɗen ha wona fi Allah ɓe woni haɓirde ayi Allah subhanahu wa ta'ala wi ko mi waɗiri ɗo ko jarriba on sorta hakkude moɗon ɓe andanɗa on ɓe haɓude ɗo ko fi aduna ɓe woni haɓande kono Allah subhanahu wa ta'ala wi honɗum o wi ko noon ɓoyni ɓaytum ɓe warama mi yaafike wala gadi afa ankum Allah subhanahu wa ta'ala yaafike on ay wallahu Allah zu fadlin ko jom ɓural alal mu'minuna e dow goɗni e ɓen ay Allah subhanahu wa ta'ala yaafi kon o inni isi tusiduna ante tumane dogono ɗon ay wala talwuna ala yeƴƴitade ala ahadin hay goto e moɗon ɓay ɓe heferaɓe ɓay ɓe jilɓe ɓe nangi ɓe yeyi ɓe gañiki ɓe heferaɓe woni hoccugol jawle maɓɓe ɗen ɓe ɓennelaɗo darnuno ga dogi yahi tawtoygol ɓe fi hoccugol jawle ɗen heferaɓe ɓawɓe ɓe dogi ɓe waraka ɓe ɓawa ɓe dogi ɓe murtoyi ɓe ari ɓe rewtiri ka ɓe darnano défense ɗon ɓe ari ɓe betti jule ɓe ga ɓe taƴi dade maɓɓe ɓurɓe hewde ɓe hande kadi heddi julɓe heddiɓe fof woni e dogu ɓe dogi ha ɓe acci ɗon nelaɗo hey heferaɓe fof maɓɓe ɓe dogi ɓe acci toon nelaɗo ɓe acci nelaɗo e heferaɓe ɓen toon ayi ko ɓay tun nelaɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko ayni mo nelaɗon woni e noddugol ɓe inna are wota on doggu are ga woni e noddutugol ɓe hande kadi fof ma e julɓe heddino ɓe fof ɓe dogi hande kadi ɓe ala heƴitade hay nelaɗo ay ɓe woni e dogugol ayi o inni isi tusiduna tumande doguno ɗon wala talwuna on ala heƴitade ahadin hay goto e moɗon
war rasulu nelaɗo yadu ukun himo nodda on ay fi ukhraku noye moɗon fa asabakum heɓi on hammam mettede be hammi wondude e mettede goo honnum nelaɗo noon ko honno wonno e noddiron ni kay la tahzanu ko fi wota on suno ala ma fatakum e dow ɓe feƴƴirɓe on e dow koko fuuti on e dow ɓe mayamɓe on ça fait tawi heno metti joni nelaɗo darniɓe nelaɗo organise guerre on ha moƴƴi jas par ce que nelaɗo kañum ande ɓe gagnto nelaɗo wi onon dare ɗo wota on iwɗo dey hay minen wonɓe leytoɓen simin wara ma heddike goto onon ɗo wota on iwɗo bon ɓe acca ha nelaɗo en lanna gagnade guerre on fes ɓe iwa ka nelaɗo acci ɓe ɗon heferaɓe yeru fuutinoɓe dogi ɓen ɓe rewtira ka ɓen julɓe darnanoɓe waɗa défense ɗum ɓe rewtira ɗum ɓe ara ɓe betta ɓe heɓɓe betta ɓe yaale gal ɓe wara e fof maɓɓe yeru julɓe heddinoɓe noon ɓe wara kaɓe ɓe li'i pije ɗin ɓe dogi tawi ɓe lanni sunade ɓe lanni heɓude ko metti hande kadi ɓe yaha ɓe gagnite guerre on joni guerre on wolbitike e hoore maɓɓe hande kadi ay tawi ɓe lanni monade metti ɓe nelaɗo hino noddude ɓe hande kadi ɓe ala wadde hay nelaɗo faale ɓe dogi ɓe akkadi nelaɗo e guerre on nelaɗo hino noddude ɓe onum li kay la tahzanu fi wota on suno ala ma fatakum e ɓe wara e moɗon wala ma sabakum wona konko heeɓi on kadi immorde e mettede nelaɗo joni hino noddude ɓe hande kadi négocié e maɓɓe inna waɗe dey wota on suno hande kadi par ce que ɓe andi ko musi e maɓɓe darnanoɓe défense ɓen koko ɓen ɗon déplacé ɗon kon waɗi ha ɗum ɗon fof heeɓiɓe ayi oyni wallahu allah khabirum ko humpitiɗo bima ta'maluna hunde ko wonɗon e gollude kom ayi oyni summa anzala on sayi allah subhanahu wa ta'ala cippini alaykum e dow moɗon min ba'dil hammi ay ɓaawo mettere ɗen amanatan ay hoolare ay nu asan ay yahsa e ŋore ta'ifatum fedde goo minkum jiyaɓe moɗon wa ta'ifatum fedde goo kadi hammamtum ɓe himmiri anfusan wonki jewɓe ɗen yazunnu nde ɓe sikkata billahi allah hayral haqqi wona sikke gonga yankejo ay andi neɗɗo si yahi ha a tampi si yahi ha a soñjike sina allah subhanahu wa ta'ala wallima kala hoolorta hay allah ɓay no wodi ɗo woɓɓe goo sa inni ɓe waɗe goɗɗi goo ɓen ɓeyna kala allah anda fiya men si allah no anduno fiya men o tegatane men ɗum ɗo ay min ɗo ɓay allah subhanahu wa ta'ala alalan okkorallan golle komi golla enen mi ala rewdi allah nani mi maratan juulugol ɓay allah subhanahu wa ta'ala okkorallan kami wona allah okkorallan ɗum ɗo e ɗum ɗo kanko tegelan addina ɗo enen mi ala rewdi allah nani mi ala nadde ɗum nani kala allah anda fiyan ay ko ɗum waɗi neɗɗo si a tampi ha kala hollorta hay allah subhanahu wa ta'ala sina allah subhanahu wa ta'ala walluma ko ɗum waɗi ɓeɗo julɓe wonnoɓe arde haɓanariɗo jihadi yehi ha tawi hande kadi ɓe sikki ha ɓe sikki allah wona sikke gongaje fi honnum sina ɗum num ɓe waretanoke ɗo ɓe yatano ha ɓe gaño jihadi ndin ɓeɗo heferaɓe yilto gaña e fof ma ɓe ware ɗon si tawini hara ɓe wonduno e allah ay tawi noon ko erreur goto pet koko ɓeɗo julɓe yeddi nelaɗo kon sabuna si ɓe déplacano si ko nelaɗo acci ɓe ɗon ɓe ɗum mannotako andi ko ɗum ɓeynata wo bi ko yombi ko erreur waɗata bi on heɓo awa ko siga ɗum non ayi ko erreur ko julɓe ɓen déplacé ko nelaɗo acci ɓe ɗon kon ko ɗum waɗi ha heferaɓe ɓen gañiɓe yehi ha tawi fedde goo jeeyaɓe moɗon yazunnu billahi hayril haqqi ɓe yehi ha ɓe sikki allah ɓe woni sikkitagol wona sikke gongajo ayi par ce que innugol si allah no wonduno e amen min haɓetanoke min waretanoke ɗo ay zannal jahiliya sikke majji yanko ay yaquluna ɓe wiya hallana sino wodannomen minal amri immorde o fiyake min sayin e hunde ay min haɓetanoke ɗo minen ya allah so meɗen wonduno ɓe heferaɓe watana men gañade ɗo ay gol wi'u allah subhanahu wa ta'ala wi ɓul wi'u yo nelaɗo innal amura anduno fiyaki on fop kulluhu o fop makko ay lillahi ko allah subhanahu wa ta'ala woni ko o wodani ay fiyaki on fop koye jungo allah subhanahu wa ta'ala woni ko woodi
on gañoto on gañotako koye junngo Allah woni. Joni noon enen juleɓen hande hiɗen du'a dartude hoore meɗen wa ma atakumur rasulu fa khuzuhu wa ma nahakun anhu fantahu. Kala ko nelaɗo addani on jogite, kala ko nelaɗo haɗi on acce fes. Joni ndaare ɓeɗo ko yawɓe haɓangol jihadi, yawɓe haɓugol jihadi ƴetti wonkiji mum ɗin jonni Allah subhanahu wa ta'ala sabu goto fetti ɓe waɗi ɓe yeddi nelaɗo Allah subhanahu wa ta'ala tikkani ɓe woni sabu yo dade maɓɓe fof taƴe fi honnu fi tun nelaɗo maaki dare ɗo o taw iwɗo dey hay menen wonɓe to ɓe haysi men wara ma hedde e goto onon on wo taw iwɗo sabu ko ɓe déplacé ko nelaɗo en taɓe iwɗo ko ɗum ɗon tum woni sabu Allah subhanahu wa ta'ala okkude hefera ɓen doole e hoore maɓɓe taƴataɗema e kamɓe joli ɓen fof enen noon hande ka fewdiren ɗo makuji nelaɗo hande jeli wonɗen e yeddude sariyage nelaɗo hande no nelaɗo no hulɓini sa sifotako haɗaɗi nelaɗo hande jeli wonuɗen e jumpude ka hoore leydi ɗo eɗen waɗa ko faala ɓeyɗe noon sabu hunde wotere pet sabu hiɓe yeddi nelaɗo hunde wotere pet Allah subhanahu wa ta'ala sabu yo dade maɓɓe fof taƴe ayi no hulɓini ayi ɓuli wiije Muhammadu innal amru andu no fiyaki on kulluhu o fof makko lillahi ko Allah wodani yukhfuna ɓe hino suuɗi fi anfusihim ka wonkiji maɓɓe ma la yubduna laka konko ɓe fenginanalima nelaɗo ayi yaquluna ɓe wiyano hiɓe wiya law kana lana harano latanino koye minal amri immorde o fiyake say hunde ma qutilna ha huna min waritanoke ɗo ayi hiɓe suɓɓayni andi ɓe haɓama to ɓe warama nela ɓe dogi ɓe fof ɓe dogi ɓe liƴi pijaɓe fof ɓe dogi ɓe akkide nelaɗo e jihadi ndin carrément ɓe dogi nelaɗo noddi ɓe noon hey are ga o taw doggu are ga nelaɗo ko no wonnoɓe noddirde hande kadi ko convaincu golɓe andinaɓe erreur on koko ɓe yeddimo kon ko ɗum ɗon waɗi erreur on par ce que Allah subhanahu wa ta'ala o hollay nelaɗo on poyen jiɗi bon kanko himo anduno so ɓe yeeyi ɓe gañike jihadi ndin ɓe heferaɓe ɓen ɓe doga ɓe liɓa piji maɓɓe ɗin ɓe doga bon si ɓe dogi ɓe dartoto ande si a dogi a yahay ɗaɓɓa feere joni noon ɓe dogi tun ɓe accanoɓe défense ɓen ɗon ɓe déplacé ke et pourtant nelaɗo haalano ɓe wota ɓe déplace o so ɓe déplanoseke ka nelaɗo acci ɓe ɗon heferaɓe ɓen watano ɓe arde haɓa ɓe par ce que ko ɗon ɓe rewi ɓe ari ɓe haɓi ɓe gañiɓe ayi nelaɗo ko noddude ɓe andina ɓe fi yeeso so nelaɗo on wona yeddeteɗo ayi hande kadi ɓe salli yeƴƴita ko tawi ɓe hoolaki hande kadi nelaɗo ɓe woni sikkugol Allah sikke majjeyanko yagal ayi ɓen terte Muhammad o si tawno ara men en e Allah hiɗen wonduno en haɓetanoke ɗo wara ɗen ɗo ayi ko ɗum waɗi ɗen nanen no wodi ɗo e julɓe go inaɓe ene aden hino ɗaɓɓiɗo mbuuɗi hino tampiya heɓali ha hande si Allah subhanahu wa ta'ala ɓay hino andi fiyan kede Allah anda fiyan si Allah subhanahu wa ta'ala no fawi mi romo yo waɗana ɗum ɗo e ɗum ɗo yo Allah waɗana ɗum ɗo si Allah ayi siga ɗin piiji ayi ya ha sikkito Allah ayi hiɓe wiya o yaquluna hiɓe wiya law kana lana si tawno haray no wodannoɓe minal amri o fiyake say'un hunde ma qutilna ha huna min waretanoke tawno ko menen yo Allah meɗen wonduno min waretanoke ayi ɓol wi'u law kuntum fi buyutikum ayi hay si tawi noon hara hiɗon ka cuuɗi moɗon hara ka cuuɗi moɗon wonnoɗon la barazallazina yaltayno ɓen kuttibaɓe farla alaykum e dow moɗon alqitalu warangon ayi alqitalu warangon ilama daji in fadde ka galleji maɓɓe ayi mana neɗɗo on hay si tawi woni hara si mayde nden hewti neɗɗo a wawata ɗaɓɓande hoore ma solution mayde ayi solution mayde
a wata ɗaɓɓande ɗum ɗon hoore ma si tawi woni mayde nden nde hewti rek a mara solution. Eyi Allah subhanahu wa taala wi haysi tawni hara ka nder cuuɗi mon wonno ɗon wilgui hara ka nder cuuɗi moɗon wonno ɗon wala qul wi'u law kuntum fi buyutikum siɗo hara ka nder cuuɗi moɗon wonno ɗon la baraza allazina yaltano ɓen kutiba ɓe farla alaykum e dow moɗon ala qaltu waro ngon ay ilama daji in ay galleji maɓɓe. Ay goɗɗo ka wonɗa wo ka wonɗa ka wonɗa wo ka wonɗa ay mayde nden a watande dogude si waɓutu on hewti kadi sayi on hewti a mara solution. Ay andi ko ɗum ayayɗo ko ɗum waɗi ɓen ayɗo goɗɗo no immoɗo joni yaha ka mayde nden woni ɗon o yawa ɗaɓɓitoyande toon hay ka Allah hoddira a maayoyay ɗon rewrete ngore rewreto ka mayde nden woni ɗon a yahay ɗaɓɓoyande. andi o ko ɗum o fewndo laamu annabi Sulaymana nde tawno annabi Sulaymana kanko mo wirntana peeji ɗin fop mo laami kulle ɗen fof mo laami munteji ɗin fof haala mo munteji ɗin fof o nanay. ay o goɗɗo goo ka hakkunde zama tawi malakal mawti hino darudemo tun e tawi jaga balle makko hewti ka Allah waramo. ay hiɓe Palestine tawi balle makko hewti ka malakal mawti aranimo mo andi ko ɗo woni waro on tawi guitte malakal mawti koye makko tun woni ko cikki o andi balle makko ɗe lanni o wi annabi Sulaymana he ɓayi Allah subhanahu wa taala hino wirtama hiɗa laami hendu ndu Allah annabi Sulaymana so wi yo hendu ndun ƴetta ɗo naɓe Siin ndu naɓete hara ko ɓuuri yawde so wi ƴetta ɗo naɓe Amérique ndu naɓete kala ko Allah subhanahu wa taala wi kala ko annabi Sulaymana yo hendu naɓe ndu naɓete. o ɗo wi annabi Sulaymana ay malakal mawto mi andi o komin tun e darde mi anda si o faalalam warde joni ɗo andi komi faala ɓay ko ɗo ɓay ko Palestine ɗo woni yeeti hendu ma ndu yendu ƴettan ndu naɓalan Siin ay yo ndu naɓan toon ay hande o waratami ɗo e jaka Allah subhanahu wa taala no hoddiri ko toon o mayata. ay hendu ɗum ƴetti mo naɓe Siin tawi Allah no hoddiri ko toon o mawata hewti tun o maayi. ay ko ɗum waɗi ɓeɗo ɓe wi'i menen si tawno hara no wodanno men e o jihadi ɗo Allah hara Allah no anduno fi amen meɗen wonduno e Allah men waretanoke ɗo Allah subhanahu wa taala wi quelque soit neɗɗo garorɗa ñande mayde nden hewti o a mara solution wota a maayu. ay hay so tawi noon hara ka galle ma wonɗa haraɗa ka hoore danki maɗa huɓɓine kilim ma on a faami si mayde nden hewti honan saabu ko yaltimmaka nder galle ma yaha maayoya. ay solution rentagol mayde ala par ce que si waɗu toon hewti ay Allah subhanahu wa taala ni feƴƴintintake sa'a hun adidintake sa'a hun si hewti a mara solution. ay wallay ɗum o inni ay walaw kuntum o wi qul wi'u law kuntum haysi tawni on laatike fi buyutukum koye galleji mon ɗon wonnon la baraza allazina yaltene ɓen kuttiba ɓe farla alaykum e dow moɗon ala qitalu wargo ngon ay ila madaji fadde galleji on yalta yahon mayo hesa galle moɗon wonɗon. ay wali yabti yallahu fi yo Allah walan ɗon jarriba ma fi sudurikum ko woni ka ɓerde mawɗon kom wali yu mahisa o laɓɓina ma fi qulubikum kon ko woni ka ɓerde moɗon kom wallahu Allah alimun ko anduɗo be zati suduri gundoji ɓerɗe. ay Allah nandi gundoji ɓerɗe yaltuɓe haɓugol fi jihadi haɓana fi Allah subhanahu wa ta'ala e yaltuɓe haɓirugol fi jawdi Allah subhanahu wa ta'ala hino andi. piiji ɗin jeena e sappo ɗo wonɗo e gollirde fi Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala hino andi wonɗo e gollirde kadi fi intérêt hun aduna Allah subhanahu wa ta'ala hino andi. ay la yakfa sayun Allah subhanahu wa ta'ala kanko hay hunde ko suuɗanimo ala. ay an neɗɗo on kadi non koye hiɗa humpiti hoore maɗa neɗɗo kala hino humpiti hoore maɗa hiɗa andi so ko fi Allah wonɗa e haɓande walla si tawini ko fi aduna wonɗa e haɓande. ay wallahu alimun bi zati suduri Allah subhanahu wa ta'ala hino andi gundoji ɓerɗe. o wi innal lazina anduna ɓen tawallaw hokkitunoɓe minkum e moɗon ay
yawmal taqal jam'ani ñande feddeji ɗi hawruno heferaɓe e juleɓe innama istazallahum sheytan ande ko ferguintinoɓe ko seytane ay ko hewno ko pusunoɓe ha dogi hiɗon andi no ko Allah subhanahu wa ta'ala no imposi o ɓeyni kala si jihadi ni waɗama kala on duguɗo kala on yiltitorɗo ɓawo on ɗon jiyaka e men hiɗon andi no wodi hay e bataillon ji guerre go si yahama hiɗon andi chef de guerre on ko ɓawo kanko wontirta ko on wontirta mo ɓawo si guerre on yeehi ton ko wuli kala sortiɗo ton ini dogay tawtimo ko kanko chef on tigui ada to elminde on tigui ɓay ko mayde nden hunoɗa o ware ɗon kisa ayi ko ɗum waɗi noggoye ɓe imposi eyni kala doguɗo e jihadi ni on o jeeyaka juleɓe hande kadi fi on doganta ko maydi doguɗa ha jeeyaka nder galle ma wonɗa mayde nden nde tawete ɗon nde ware ko ɗon ɗo dogude mayde la joni noon pellet si a yahi a maayi tawi ko fi Allah woni ko mayda ko fi Allah subhanahu wa ta'ala woni ko war mayanɗa iɗa andi a mara ko alijanna warda ko a yanɗo sayidi hay landal gaburo a heɓata ayi ko hay landal gaburo a lanetake neɗɗo mayanɗo yawɗo jihadi mayani fi Allah subhanahu wa ta'ala ayi bon ko nun ɗaɓɓata ɓuuri ɗum ɗon bon si a mayani ko fi Allah wonɗa e mayande ko fi on doganta si Allah waɗi kadi a mayali bon si jawdi heɓike a gañike heɓa jawdi ndi so a maayi ko fi Allah subhanahu wa ta'ala wonɗa e mayande ko fi on doganta ko ɗum si Allah subhanahu wa ta'ala ni kala doguɗo o jeyaka e amen ay o jeyaka e amen ko ɗum waɗi so inni ɗo innal lazina anduna ɓen tawalla hukkutno e minkum e moɗon yawmal taqal jam'ani ñande feddeji ɗi hawlodirno hefera ɓen e jule ɓen innama istazallahum sheytanu ande ko ferguintinoɓe ko seytane ay bi ba'di ma kasabu e yoga konko ɓe faggiti fi honno par ce que har ko fi ɗaɓɓugol aduna ko ɗum ɓe wonno e pirande ko hamɓe ko fi aduna ɓe wonno e ɗaɓɓude wona fi lakara ay kono Allah subhanahu wa ta'ala wi on wi wala gadi afallahu anhum Allah subhanahu wa ta'ala yaafike ɓe ay inna allaha no Allah khafurun ko hafaranowo halimun Allah subhanahu wa ta'ala ko muññiɗo ay ko ɗum ɗo neɗɗo muññotoɗo no moƴƴi Allah subhanahu wa ta'ala wi o wi yaafano jiyaɓe on ɓe ka leydi ɓen o wi neɗɗo ammo Allah subhanahu wa ta'ala okki martaba ammo Allah subhanahu wa ta'ala on okki doole ka hoore leyange ɗo ka leydi ɗo woɗu neɗɗo yaafotoɗo yimɓe woɗu neɗɗo muñotoɗo yimɓe woɗu neɗɗo waɗateɗo muñño Allah subhanahu wa ta'ala yaafoma ndaare ɓeɗo jihadi formama hiɓe ɓawo nelaɗo ɓe yahi haɓugol fi jihadi tawi kamɓe ko fi aduna ɓe woni yawgol haɓana ɓe laɓɓirana ɓerna enen haalasi ko fi Allah ɓe woni haɓande Allah subhanahu wa ta'ala wurti ɗon ɓe wara ɗon kono Allah subhanahu wa ta'ala wi margere kamɓe ko fi ɗaɓɓugol aduna ɓe yeyi haɓangol Allah subhanahu wa ta'ala wi mi yaafike ɓe ay saabu min Allah komi woni yaafotoɗo komi muññiɗo kadi annon neɗɗo on ka ley nangue ɗo mo Allah okki martaba okki doole ɗi jeena sappo ka ley nangue ɗo si Allah jaɓi an kala ko waɗaɗa ittira e bullal ala en fusi ala ko yaafotoɗa neɗɗo mo yaafota ko yimɓeɓe Allah subhanahu wa ta'ala ni an kadi mi yaafontako ma ayi ɗum haray ɗe gartude ɗo e numéro téléphone on dans 10 minutes inchallah wawi waynodirde tawde hara en tardi ɗon wawi wadde 78 waɗon 116 82 38 dans 5 minutes 6 minutes inchallahu rabbi wawi waynodirde ɗon wawi wadde 78 waɗon 116 waɗon 82 waɗon 38 tawino wodi ko lanto inchallah lana ɗon ara hiɗen salmina ɗon Alkasimu Ba depuis Wakamu ɗo hiɗen salmina Modi Abdourahmani Ba noddunoɓe ɗo yontirande inchallahu rabbi haray ɗon wawi wadde 78 waɗon 116 waɗon 82 38 naton ka Jaman TV dans 5 minutes 6 minutes inchallahu rabbi ay o inni innama istazallahum sheytan andi ko seytane woni ko ferguintini bi ba'di ma kasabu yoga ko ɓe faggitani ay ko ɗum waɗi neɗɗo on golle ɗen ka ley nangue ɗo nafima o si tawi woni a laɓɓinani Allah subhanahu wa ta'ala ay neɗɗo on il faut que laɓɓinana Allah subhanahu wa ta'ala golle ɗen si tawi woni ɗe wawama nafude ay
o inni inna allaha no allah khafurun ko hafaranowo halimum ko o muññiɗo. o wi ya ayyuhallazina ko onon e ɓen amanu gonɗinɓe la takunu wota on laato kallazina wona ɓen kafaru yedduɓe. a neɗɗo wiwɗo julɗo gonɗini allah subhanahu wa ta'ala modi comportement e comportement mo gonɗina allah subhanahu wa ta'ala wata golleji mon yaadu wata comportement mon nandu allah subhanahu wa ta'ala ni guɓe e condi o senodir ka ay andi ko ɗum waɗi ɓe yahama ka jiyaadi to tawi woɓɓe no toon ko fi aduna ɓe woni pirande woɓɓe no toon ko fi Allah ɓe woni pirande tawi allah subhanahu wa ta'ala sendiniri hakkude maɓɓe o wurti heferaɓe wonno ɓe pirande fi aduna ɓen fof ɓe meha ɓe lanna ɗon fiye ɓe sorto hakkude ɓeeɗa ay koko wowlɗen nanen kon e nder huwodiral e nder pottal en tant que woɓɓe no toon ko janfanteɓe kala huwodiral ngal yarata yeeso hanen sa daari piji ɗi 9 no toon en haalde ɗo huwodiral waɗen ɗo mojobere innen ko enen tun waɗo ko enen tun andi ko yewti ɗo yewten ɗo ha gaynen confirmé a faami seconde ata ko yewtiren ɗo ko fof para yaltinama yaso on fof andi tara ko goto petti yaltini feññini ko wolɗen ɗon kon fof ay ça fait ko golle naafigi ay ko ɗum waɗi so Allah subhanahu wa ta'ala inni comportement ma an oɗo julɗo wiwɗo no gonɗina Allah subhanahu wa ta'ala e neɗɗo mo gonɗina Allah subhanahu wa ta'ala waɗa comportement je mon ni woni gootu ya ayyuhallazina hay kono yonon amanu gonɗinɓe la takunu wota on laato kallazina wona ɓen kafaru heferaɓe ay wa qalu ɓe wiyani li ihwani siɓɓe maɓɓe ɓen iza darabu ay si tawni hara on yahano fil ardi ka leydi ay aw kanu ma hara on laatano he husdan yawɓe waɗugol hare mana si on jokkano nelaɗo on yahano waɗugol guerre law kanu indana si tawani hara on joɗino ha galleji mon ɗo ma matu on waretanoke ay o ma qutilu on waratano on waretanoke ay joni noon fi nelaɗo farli jihad nelaɗo inni man yehen jihadi a joɗi ha galle ma a wi a yahata jihadi kullol mayde a sikkuɗa lutte ɗon ara ma yaali la si waɓutuma on hewti hey. Assalamu alaikum warahmatullahi man yehen jihadi a joɗi ha galle ma ata jihadi nam kala faalaɗo natde ka télé kala faalaɗo natude a ɗuytay télé on kala ko wonde andade woni ko télé a potito toon si tawniɗa faala natude e nomane si tawni a noddiɗa ɓaɗi télé on en wata famodirde on tigui ɗuytay télé on ha sesa eyi joni si tawi woni fi nelaɗo farli jihadi on inni ye yahu ka jihadi a wi a yahata ka jihadi kul assalamu aleykum allo allo ɗuyte télé on ɗuyte télé on ala toon jantum ko non homɓe hiɗon nodda on to ko ceerno abdoulaye wonɓe robos ceerno abdoullahi robos ala to ɓe robosi alhamdulillah fo nalle bisimillah ko wonno wadde comme noon labbano foti nawri yeeso alhamdulillah nawra e yeeso amin ya rabbal alamin o weltanama jarama hirno non kadi on jarama ala ko baraji ɗi amin amin ala ke gotare chaque vendredi ko yon naati émission inchallah jaɓi nani inchallah inchallah yalla moƴƴina e ɓuuri ni ara goto on jarama moƴƴo merci nam ceerno abdoulaye depuis rebos on weltanama ara wontirɓe rebos ɓen fopp weltanama e hay si tawi woni kaka galle ma wonuɗa hara koka étage ma wonuɗa kala ko wawɗa wonde si waɓutu mayde nden hewti a maayay ndeññande wasata ronkude wonde na fi a yahi jihadi ronkirta mayirde ayi ko ɗum ɓeɗo ɓe wi'i tawi noon ko julɓe de wiɓe ko ɓe julɓe ɓe yeyti julɓe musi e maɓɓe ɓen ɓe inni si tawno hara
on yaha no ƴettuɗon kafaji yawɗon inni ɗon warindirgol haron wonno ka galleji mon ɗo o jooɗi ɗon ka amen ɗo wonano ɓeya wirno ɗon ɓay nelaɗo inni mahen jihadi ɓe ndi a nelaɗo minen de meɗen wakkili ittugol jawdi ni kono men wakkillaki yawgol jihadi ndi ay tawi ɓe hullira ɗon sina fi mayde nden Allah subhanahu wa taala hayso te wonirta ha galleji mon wonu ɗon ñande wagu to mayde nden hewti o walla a yalta yaha maayoya rewral ngal wo solution ala ay ay ɓe inni ay waqalu ɓe wiyani li ihwani si ema eɓen isa darabu hara on waya sano fil arde kaleydi on jokkani nelaɗo aw kunna khuzan on latanoki yimɓe waɗoɓe hareji law kano si tawno hara on latino indana ka amen ɗo ma matu on waretanoke eyi wa ma qutilu ay on waretanoke Allah subhanahu wa taala wi hon num li yaji alallahu fi yo waɗu ɗum ɗon zalika ɗum ɗon hasiratan perdi fi qulubihim ka ɓerɗe maɓɓe ay wallahu Allah yuhyi ko kanko woni wurnowo ay metu kanko woni warowo wallahu Allah bima ta'maluna e kala ko golla ton kon basirun ko renuɗo wala en qutiltum wallahi si on warama fi sabilillahi ko fa ma ko fi hara ko fi Allah woni ko warana ɗon ay aw muttum ma on maayi la maghfiratun wallahi ko haforanal minallahi immorde ka Allah wa rahmatun e yurmede ay khairum ɓuri moƴƴude mimma yajma'una edi ko jawle ko moɓo ton adna ɗo ay woni a yaw waraɗa fi sabilillahi woni ko fi Allah woni ko waranaɗa o a maayu tun woni ko Allah warana tum mayda Allah subhanahu wa taala kono e hoore ko mayde nden ko tawma ɗon koye hoore yaafuye Allah Allah subhanahu wa taala no yiɗuma yarlima koye hoore ɗum ɗon mayde nden woni ko ƴettutuma Allah subhanahu wa taala ni wallahi ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude e di jawle adna ko wonɗon e mawɓude kon ay khairum mimma yasma'una ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude e di jawle ko wonɗon e mawɓude kon nam inchallahu rabbi hara hande en wawi darade ɗo ha e aljuma arawo inchallahu haray en torani kilifa diine sénégal gene fof yo Allah subhanahu wa taala okkore ko fallen ko denden ko hullen kon e Jama TV fop abonné Jama TV haray fop moɗon hiɗon du'ana hiɗon weltana yo Allah subhanahu wa taala firta en RCK ɓana en kata denden alata denda en kata e kasara مت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم